Konec te četrtine, takoj za njo bomo začeli z našim slavnostnim dogodkom oziroma vse najboljše še do kontrove. In dobrodošli za goste vsi, točki. I dobrodošli, čovjeka što je 30 godina. In lepa poteza za Zumana. In lepo pomagaj tudi Sačana na 5 točki. Zadeva Rožanc, 5 točki. Faul številke 11. To je Kosi. Druga svjetna dvaka. Druga za naše. In 5 točki Rajčić.
Tritočka, trojka. Číslo 17, Glas. Číslo 17, bude faul na napadu, Glas. Trinity osvětná napádka. Žoga za domače. Faul 11, 37 napádka za Kosia, Insača Maladan. Ima 2 postavita. Zadetek za čelníko 13, Lisica. Čelníka 11, Kosi, 5 točky. Atraktivna akcija, ale skoča. Lisica, 5 točky. Rožac, 2 točky. Trojka za Žura.
Chemiczna wymiana za nasze domy. Jest igrišća u Šturima na prekršaj čovjeka 13. mjeseca, prva 7. napaka. Žoga za domače. Simon Regent. Antonio Glass iz prostega meta. Prekršaj 9 Rožac, 3. osebna napaka, prosti meti za našo ekipo Simon Četo. Zadnje sekunde srečanja, 20 sekund do konca naše ekshibicijske tekme.
Lucic, resistere all'interno Corrado in equipo Six Pilota. Scesa sul 45 e la pausa sta veloce per spingere non parliamo facete nascerà Slavia così non ha parte del studiare Savale parte del studiare Dorotka un sene voce c'è da 5 minuti quindi andiamo con quello che è il gran sportivo di